U Brčkom su danas na poziv gradonačelnika Ante Domića i uz prisustvo predsjednika Skupštine, šefa policije i predsjednika Pravosudne komisije, novinari koji pišu i izvještavaju iz distrikta razgovarali o statusnim pitanjima naše profesije. Nakon razgovora prihvaćen je zajednički zaključak da se uđe u proceduru donošenja zakona o medijima i tako obezbijedi puna sloboda i odgovornost novinara u izvršenju njihovih zadataka. Sloboda medija nema alternativu, a bez sigurnosti novinara nema ni te slobode, demokratije i vladavine zakona. Složili su se svi učesnici u razgovoru u vladi distrikta i motivisani nedavnim verbalnim i fizičkim napadom na našeg snimatelja zaključili da se status profesije u distriktu uredi zakonom o informisanju. Taj zakon mora riješiti sva statusna pitanja novinara, prava, dužnosti i obveze kako bismo izbjegli neželjene posljedice ili neželjene situacije kakve su sada. Pojave kao što su bile u prošlosti u smislu verbalnog napada na novinare ili fizičkog napada na novinare, da se ne toleriraju, da se sankcioniraju i da se osuđuju. Vrlo značajna i odluka i zaključak sastanka da više nikada, bar su nam tako rekli predstavnici policije, policajci neće na terenu okrenuti glavu kad su novinari ugroženi kao što se dešavalo vašoj ekipi i to je svakako jedan značajan doprinos. A treća stvar vrlo značajna je da su svi novinari ovdje u Brčkom, bez obzira na medijske kuće u kojima djeluju, jedinstveno nastupili. Taj napad na naše kolegu u prisustvu pripadnika policije koji nisu reagovali i odluka tužioca da se radi o prekršaju, a ne krivičnom djelu, prelili su čašu u odnosu prema medijskim radnicima u Brčkom. Istina, protiv dvojice policaja se vodi disciplinski postupak, a napadač će odgovarati za 2 prekršaja. Za prvi prekršaj drsko ponašanje koji se zove član 4 predviđena je kazna od 100 do 500 konvertibilnih maraka. Za drugi prekršaj to je vrijeđanje patriotskih, nacionalnih i drugih osjećanja građana, predviđena je novčana kazna od 800 do 1500 maraka. Pratit ćemo odluke unutrašnjih organa policije i osnovnog suda, kao i iskazanu spremnost čelnih ljudi u sva 3 stuba lokalne vlasti da se u demokratskoj proceduri i na iskustvima razvijenog svijeta i zemalja okruženja zakonski uredi status i zaštiti profesija ljudi u informisanju.